Toto farmu направил Вонка з Валалу, бо му не дошли бодзене праведzi u naseljenju, jak першобутно планували. Na koncu ju nje odlova mušali predac za polovku ceni. Nie može було робити при цені, не може було вивозити приплодний матеріал, який я мав подоговаряне з Босну і ще кої казі, не може було його до Хорватську, не може було вивозити при Kugu і при da po zabranu Ministerstva poljoprivredi. I već jak smo robili, bila situacija inšaka i ja već bešedoval s ministrom za poljoprivredu, bešedoval sam z ozdrobnimi rezervami, bešedoval sam z bankami da jaki stvari išće. Znači, не može було робити pre politiku. Потімше у напущенім будинку бувшої фабрики меблю при концу Валала з'явив інвеститор з Скулі, ktorому došli bodzenovi budovať farmu švinjoh u budovateljnej zoni. Gdje hiži na 20 metara od farmi i on, ne znam teraz či pozakončoval všetky papiri, či ne, znam, že robi, že ize mu i veterinarska inspekcija i všetky davají mu papiri, pa ne išao sam do detalju, ali to bolji me, toto me bolje, že ja tu robil, ja z Valalu, on prišel z drugog mesta i to za tunji penježi i robi u Valali. To mi krivo, ne lem, že mi krivo, ali češko. I to dom, že to ne po zakonu, to tajkunska robota u celej državi. Toto farmu napravili braca Vedekanić, ktorí legálno dostali do šljebodzenje i čiju farmu naščivela i naša ekipa i prešvečelaše, že tu švinji rošnju u idealnih uslovijah i že smrodu zvonka objektu njet. Tak bi bilo i na Homove farmi, kad bi mu bilo do šljebodzenjevi budovaci u Valalje. Takže braca Vedekanić niž nje vinovati. Kad jezda čije vini, ona vjerojatno u tedišnjej vlasti.